أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. يلي تماشوان هجا جهدار عزيز بقدر برومات أمهات نسر بشا تشاردا جي كتاب بناو نهج الأنام، كتاب سيداي ملاخليل سيرتي. مبحث علامات الساعة أفراد جي بحث قال كرنا علامات قيامته. يلي جهدروانين عزيز أفي دنياك أمتدانة أفي كائناتك خدي إيجاد كريه حادثة بري تنبو أنا هي أو روكي ديسا بفتنا الباقي هو الباقي إيكو حي لا يموت وإيكو أبد الأبد بمنا هر خداي تعالى عز وجل. لبلي برياكو أف كائنات خراب ذا هنك علامات، هنك إشارات، هنك نشاني ويهنا أظن علامات وإشارات، هنك علامات مزن هنك إبجوك هنا أمكارم بيجن جلك علامات بجوك إشارات بجوك خاطنجي لبلي علامات مزن هيمانة خاصيداي ملا خليل در حق علامات قيامته دا مرشد بيجا علامة جبو ساعتيرا برن بكل جفردان باور كرن جبو قيامته جلك نشان علامات هنا لازمه فرزه كو تماما ام باور بكن كو ايواني هانيكا يك بيك او ورنجي جوان علامات قيامته جوان علامات مزن ظهور بونا مهدي خروج دجال دي نازل بعيسى جبوز الضلال يكجي ظهور بونا حضرت مهدية، يعني حضرت مهدي اوی ورد آخر زمان دا باوریا به مهدیتیه ده فرق اسلام دا ده تمام دا هیه، ده شیعیه دا هیه، ده سنیه دا هیه، ده معتزلیه دا هیه، حتی امکارم بیجن ده قسمک فرق خارجیه دا جی باوریا بهاتنا مهدی هیه. ده دین سماوی دا ده دین بر دا جی يعني او انتظارا لهيفيا هاتنا مسيح ويا مهدي هي قسمك جواني هانيكا خرافنا تحريف بونا باوري ندجدانا لبلي لقوري عقيدة أهل السنة والجماعات يكج علامة قيامته ظاهر بونا حضرت المهدي عليه السلام، يعني دا آخر الزمان دا او فتنة فسادي ظلم او فرزيدة او مسلمان قلق تكفن تنغاسيا او حضرت المهدي او ورا حضرت المهدي او مسلمان الهفتوب بك و يكيتيا مسلمان تشي بك او جبو ديني اسلام مجادلكا هري مزن بدا اف بخوجي باوريكي كوج حديثة هاتنا درخستن عقيدة اهل السنة والجماعات او قالي مسلمانا در حق هاتنا حضرت المهدي دا اگر مرف خوشك معنا بك او روحكي بدا مرف لبلي قوة كمرف خوشك معنا نكا دبا سبب عطالة تنبلية سستيه جيب امكارن فيا ببيجن قوم بنو اسرائيل 10,000 سال بانتظار مهديتية دولتك آفاكرن وكاس جوارا ناكا عيبو آر، فقط مع الأسف شقا شرب فدية إيرو دناوا مسلمانا دا هنك دركتنا أفانيكو بحثا حاطنا حضرت المهدي بكن حنكي خبوان دكن دبين ون خرافات دكن لبلي عقيدة أهل السنة والجماعات، عقيدة شيعية، عقيدة معتزلية، فان فرق كجناوا إسلام دركتنا مرف كارا بيجا بالتمامي در حق حاطنا حضرت المهدي دا باوريا وان هنا جگلك حديث صحيح دراني له سيداي ملا خليل جي يك جوانايا علامة قيامة يكجي ظهور بونا مهدي او حضرت المهدي عليه السلام او الظاهر بذا خروج الدجال او الدجال جي دركبه، يعني لحنبر مهدي او تمثيلا حق هداية بك او دجال جي تمثيلا كفر و ظلم بك. دجال جي
چه تشتی کش قوتا یوره اوی بکه بی اسلامی بدین خودی را بتوحید را اوی مهدی علیه السلام جی اوی یکیتی امت چکه جبو اسلامی جبو دین خودی اوی بخبته دی نازل بی عیسی جبو زی الضلال و حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام اوی آسمان نازل بوه اوی دجال بکجه و خطا اوی دجالیزم ارتی راکه يعني دباكو افاني هانيكا مؤول بن دباكو لسر معناي ظاهري بن اگر حقيقة بن اگر مؤول بن نهاية حضرت عيسى على نبينا وعليه السلام اوي ورا و اوي دجال بكجه حتى مرب كاره وها ببيجه بديع الزمان رحمة خدي لبه جارنا تأويلكي وها ده فيا دباكو اوي عيسويات اوي تبديل اسلامي بكه يعني اوجي دجاليزمي يعني الروح عيسوية حقيقي انقلاب اسلامي بك اوجي دجاليزمي بكجه اوجي معقوله لبلي اگر حضرت عيسى مشخص جي آسمانا نازل بوه و دجال جي بكجه او بخوجي محتمله باوريامه بفيا جهه اعتقاد اهل السنه والجماعه عمل دي بشرع نبي مكه قوكو مهدي حضرت عيسى آسمان نازل به و دجال بكجه اوي بشرعه پیغمبر عليه الصلاه والسلام شريعه حضرت محمد اوي عمل بك خراجي يدين فلان برزكت اوي خراجي ودين فلان اوي اوتي راكه مگویا اوي فلتي انقلاب ببال اسلام وابك جخو منشأ تملي اساس تمام ديناجي يك يعني در حق توحید دا در حق اخلاق دا در حق عدالت دا در حق باوری بروج آخرت دا تو پیغمبر کیش پیغمبر دن تشتکی جدا تشتکی فرقلی نگوتیه لدهنک مسئله شرعی دا لگوری زمان لگوری احتیاجی او هنک شریعت هنک احکام دگش بونه لبل قوك عيسى عليه السلام نازل بوه او دجال بکجه و اوی بشریعتا پیغمبر علیه الصلاة والسلام حکم بکه جپاش هفته سالا نقل دی ببت ده پشتی 7 سالا دا پشتی کوی 7 سالا و خطا هنکا گوتیه 40 سالا روایت مختلفن حضرت عیسی اوی نقل ببج دنیای اوی لسر روی ارده بشریعتا پیغمبر معمل بکه اوی عدالت اوی وره هوله ده قبر نبي مدفون ببيت ويد قبر پیغمبر عليه الصلاة والسلام داجي اوي ورا دفن كرني يعني جي دفناويجي اوي الباق قبر پیغمبر مبا ويأجوج ومأجوج كفر هيبتن يكج علامات قيامت دركتنا يأجوج ومأجوج كفر بهيبتن فر بترسن فر بخوفن دبيكو يأجوج ومأجوج دقبيلنا وسا پرن سایکا جمارکا پر زده ذریت جنس لوان چید به دبی آوه چمو کانیا دخون تف زوا دکن اگر کل سر معنا ظاهری به خودی بزان بکنگایه اگر کووی هانیکا اول بجی هر وکی کو ام بیجن امپریالیزم ایرو چوا معدن و پترول و هاتنا مسلمانا و غیر مسلمانا تمام استثمار دکنو و بدست دخونو و کرنه سمرگش خورا دبه کو اف بجی خدا چیتر بزانه ام نزانن و یأجوج و مأجوج کو پر هیبتن یکج علامت قیامت درکتنا یأجوج و مأجوج دحب قبیل کو پر هیبت آمان هنه دگل دابت الارض روش درکتن و دگل دابت الارض دابت الارض به حیوان کیش ارده درته تمام رنگات ده هنه دبه خاتم سلیمان یعنی مهر حضرت سلیمان گستیر کاوی و عصای موسی پیرایه حتی دبه مسلمان و کافرا جهفت قتینه یعنی روی رشو و روی سپی جهفت قتینه جار هنه اوان گری کو کتنه پوست میشنا ضابت الارض ادبه هذا مؤمن و هذا کافر وان جهفت قتینه افی هانه کاجی دبه کل سر معنا ظاهری بجی دبه کم اول بجی خودی چیتر پیت زانه و یک علامت قیامت روش درکتنا روژه جمغرب و جالی رو درا آوا یعنی هر روز لگوری دیتنا ما ام چوا دبینن درکتنا روژه جروج هلاته و چوندنا آوا جی جروج آواه
فقط یک ج علامت قیامت علامت هری مزن اوی چی بوه اوی روژ آوا دا درکوه دره توبه ده لمه دا کود گاوا که روژ آلی مغربا درکوه آرتق دره توبه لمه تی گرتن و چاقی دمکی داوی زمانه آرتق توبه جی نای قبول کرن حديثا دجالي همي حفظ كن حديثا كو در حق الدجال ده هي خوشك حفظ بكن مدامي جفتنا وتعويزي كن دائما جفتنا الدجال باوي جن بختي خودي مدية قلق مسلمان دل ميجي دا سر التحيات الداوية التحيات دا نورد بي الله محفظنا من فتنة المسيح الدجال يا رب تحفظا ما بكي جفتنا مسيح الدجال دبي وسانا الدجال بيرا آف آگر هيا ايكو بچاوي انسانا دا آف او آگرك شديدة ايكو بچاوي انسان آگره او آفكا شيرينه دبي لسر عنياوي النفساندية او كافرة خواندي نخواندي تفد زانن چاوي كيوي كوره دبيت ككارتي كوا هر دري لنكارتي كوا جامعة ايكو بيرا دبي جنة و جهنم وي هي ايكو بي باور بينن داوي جنة اخو ايكو بي باور نينن داوي جهنم اخو برا هر کس فيها باش زامبه ايكو دجال وان داوي جهنم اخو او درا جنة اخو دي ايكو دجال وان داوي جنة اخو بزامبه او جي درا جهنم اخو دي افغاني هانكا حديث در حق علامت قیامت دانه هوان علامت قیامت او کنگا چه بون خوده چه تر پید زانه گلی تماشاوان هجا گهدار عزیز هم هاتن داویا بشا 14 انشاءالله دی بشا 15 دا امید هفرا بین بمینن دخیر و خوشی دا امانت خوده بین